Бародаро, салом алейкум. Ҳозир ман чиро нишон медиҳам. Бисёр мо палисоза тез месӯзонем. Нигоҳ кунед, звукша ду намуд звук мебарора. Просто ай бор аҳамиятен. Ҳозир ман бенасадкаш нишонтон медиҳам, нигоҳ кунед. Ҳамин сабаб дам надода кор мекунем. Бисёр вақт баъд сабаби сӯхтанаш ин меша. Ҳозир ман гирёнаш кунам, нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед, звук аҳамиятен. Диде? Чӣ хел звук мебарора? Ай хелонам холи мечаспонамаш. Холи накадан мегирам хе зурш мебе бад озоди нам хе силихка бревда ами хадаш вакам дора мекаша майда на хадаш холи на хезонда иста ина ха силихка бре агар не хе звук бромад нигоҳ я моҳна мепоя мегири месунем не хе мусунем хе озод не хе майда кадан гири ан беҳтарин мешава ба палисоз гирифтани боша совети ма ина меяд ки ина ми намуд гирем як чи хизмат мекунад конкретно. И совети оригинали ма.